Pozdrav bradersi, dobrodošli u moj novi vlog. Trenutno pijem kafu, znači doručak nije još bio. Najbolje legne kafa kad je na gladan stomak, vi to dobro znate. Šalim se, muslim, jedite ako želite, ali evo ja trenutno ne želim jest, nego odmah da popijem kafu, da se razbudi. I razmišljam, danas je subota, utakmica, da malo smanjio utakmicu. Da malo smanjim ovaj televizor, pa nešto me muti. Muti me burazir i moj, tek sam ustao. Znači subota je, razmišljam, utakmica, Velež, Željezničar u 4:30. Da odem na utakmicu, da snimim, nisam odavno snimio ništa. Hajmo realno gledat. Dok ne rodi majka. Još pijem kafu bez šećera. Nisam stavio šećera nikako, burazeri moji. Što ćete šećera? Znači sad kad popijem ovu kafu, onda ću malo, znaš, se razbudit. Onda kad se razbudi čovjek može raditi ostale funkcije u životu, općenito. Ono što želim još da napomenem jeste da je sada vrijeme ikindije namaza, pa ćemo prvo otklanjati farz, jel, što je osnova svega, i onda idemo na utakmicu. Taman će nam se uklopiti, što da ne onda, jel. Pogledajte, bradersi, koja je gužva. To je zaista nevjerovatno. Prelijepo vrijeme, zaista. Jedino što ima tog malo vjetra i to je ono standardno. Kada ja snimam, uvijek vjetar je. I šta da se radi, to je tako. Bože moj, bit će to dobro, neću pretjerano snimati. Da ne bi možda remetilo, ali eto. Been on the streets a few months. I'm trying to pick myself up. I may be living alone, but I still believe in love. And although my flaws had driven me. Bro! Bro! Njega, dobro! Srbine! Jer si nisam vam uspio snimiti ovaj prvi gol, ali bit će valjda drugi, treći, nadam se.
zanimljiva situacija. Za vama, jer vi ste ponos Mostara grada, rođen u Mostaru, u najljepše doba, Mostaru srcu. Brothers, utakmica je završila 1-1, znao sam da će to biti jako teška utakmica, ipak je Željo prvi na tabeli, s razlogom je tu, ali generalno gledajući mogli smo pobijediti, bilo je zaista dosta prilika, posebno u prvom poluvremenu, čak i u drugom poluvremenu, ali bože moj, jednostavno kad nekad nemaš ni sreće, ani nekad u završnim udarcima nismo imali ni snage i uspostavilo se šta se uspostavilo, 1-1 rezultat, nije loš, hajmo reći, skoro pa realan, tu i tamo bilo je navijača i željezničara pa su onako manijaci učinili ovaj vlog malo drugačiji od prethodnih. Stoga obavezno lajkajte ovaj vlog, podijelite ga sa svojim najdražim, najmilijim, pretplatite se na kanal i vidimo se u nekim od idućih vlogova, a do tada lijep pozdrav!